Yes, ikaze nanone inshuti bakunze bacu hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko muguwe neza. Tariki 29 niba nibuka neza cyangwa se ya 30 Ugushyingo 2025 nibwo twabwiye amakuru yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kugarura amahoro muri Republika Demokarasi ya Kongo ryari ryatangaje ko Madame Bintou Keita, Umunyaguinea Bintou Keita wari uhagarariye Loni muri Republika Demokarasi ya Kongo yasezeye ku mirimo ye ahita ajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Mu byukuri uyu ukomoka muri Guinea yaramaze imyaka isaga 3 ayobora ibikorwa bya MONUSCO mu gihugu cyugarijwe n'ibibazo uruhuri by'umutekano mu by'umwihariko mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo murasirazuba wa Republika Demokarasi ya Kongo, aho mu byukuri ingabo z'iki gihugu FARDC n'abambari bazo bakora ibitero ku baturage uko bwije nuko bukeye. Bintou Keita wagiye ashimwa na bamwe ariko akagawa na benshi nyuma yuko mu myaka 3 yari amaze kuri uyu mwanya ntacyo yigeze afasha MONUSCO ngo abe yayifasha mu byukuri kwivugurura ku cyo ishinjwa cyo kuba ntacyo imara ku kibazo cy'umutekano murasirazuba bwa Kongo. Yari yasezeye mu gihe n'ubundi bikorwa bya MONUSCO byari biri mu cyiciro cya nyuma cy'isezera ryayo muri Kongo, bikaba rero byaranakomeje gukorwa gahoro gahoro hashingiye ku masezerano hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na Loni. Aka kanya rero ikigezweho nuko Magingaya umwe mu bazungu b'Abanyamerika aje gusimbura Bintou Keita. Ndaje mbabwire uwari we n'imigabo n'imigambi azanye, ese aturutse mu kihe gihugu, turashe tubive muzi n'umuzingo, ese kandi mu byukuri inshingano afite ni zihe. Aya makuru rero ndaje nyabagezeho 5 kuri 5. Hanyuma ndabwira ko mu byukuri u Rwanda ruravuga rumwe n'abarimo Ububirigi ku bibazo birimo drone zikomeje kwica abanyekongo ari ya murasirazuba w'igihugu, turashe tubikomozeho. Hanyuma Kinshasa rurakinga babiri hagati ya senateri Bahati ndetse na Felix Antoine Kisekedi, turaje tubive imuzi n'umuzingo muri aya makuru. Hanyuma ndabwira ko ukumungwa na ruswa kwa Kisekedi ndetse no kugurisha igihugu mu bacanshuro bishyizwa hagaragara. Wabaye senateri mu Bubiligi yajanenga ibihano bya Amerika ku Rwanda anakomeza kumwitwarire ya guverinoma Kinshasa irangajwe imbere na Perezida Kisekedi, turaje tubive imuzi n'umuzingo. Hanyuma ariko iyi ni inkuru nziza ndetse inihutirwa cyane nshobora guhita rwose nkurikizaho, ivuga ko mu byukuri M23 yatangije gahunda yihariye yo gusubukura ubutabera mu turere twose twabohojwe n'uyu mutwe. Aya makuru turaje tuyave imuzi n'umuzingo. Ndabwira ko M23 mu byukuri rero yahanganye bikomeye na FARDC na FDLR wazarendo n'ingabo z'u Burundi FDNB mu bice bya Uvira, turaje tubikomozeho. Mu minembwe imirwano irakomeje ndetse ikomeje gukara no gukarata, ariko kandi no muri Mwenga imirwano yadutse. Ahangaha haravuga imirwano ikomeye rwose aho Murundi yongeye gutekirira ku birango y'urugamba. Ni M23 rero mu byukuri bivugwa neza ko iri guhitana abatari bake. Hanyuma ariko ndabwira byinshi abarundi bararira ayo kwarika, ubwo ni ku mpaka w'u Burundi turabikomozaho. Hanyuma ariko ndabwira uko Burundi bwateguye igitero cyagabwe Musanze mw'abantu mwe, na makuru tuza kuba tugarukaho nibikuye muri raporo yakizwe hanze n'abanyekongo. Hanyuma ariko turabwira 5 ku kandi ku nkuru y'imbonera kure ebyiri zasanzwe ziciwe hafi y'umupaka w'u Rwanda. Turabiva imuzi n'umuzingo, turarebera hamwe n'andi makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari no hakurya y'inyanja ngari. 5 kuri 5 bahaye ikaze. Reka rero kandi mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri News Lab TV. Kanda hasanitse subscribe cyangwa sabone, ubundi ukande like tubone ko ubikunda, utange igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ubikore mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Ni Umunyamerika umwe mu bakomeye cyane bazi neza Afurika, bazi ibibazo bya Afurika. Uyu ngo yahiswemo kuko yabaye muri Afurika igihe kitari gito nk'umwambasaderi. Uyu kandi ngafitiwe icyizere kidacagase ko azaba igisubizo ku butumwa bwa Loni hariya murasirazuba wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umunyamabanga mukuru mu byukuri w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ku wa 4 yagize Umunyamerika James Swan umuyobozi mushya w'ubutumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro muri Republika Demokarasi ya Kongo MONUSCO.
uyu James Swan agiye kuyobora ubutumwa mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano kubera imirwano ihanganishije imitwe yitwaje intwaro n'ibibazo by'ubutabazi ku baturage bigenda byiyongera. Ishyirwaho rye rikurikiye isoza ry'inshingano za Bintou Keita zari wari uyoboye MONUSCO kuva mwaka wa 2021. Keita wasoje inshingano ze mu kuboza mwaka wa 2025 yari yarasimbuye by'agateganyo n'umuholandikazi Viviane van der Pel. James Swan wagizwe umuyobozi mushya wa buriya butumwa afite ubunararibonye bw'imyaka myinshi mu bya Dipolomasi nkuko tugiye kuba tubigarukaho, kuko mbere y'izi nshingano yari intumwa yihariye ya Loni muri Somalia, ariko yanakoze mu myanya itandukanye ikomeye muri Dipolomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bijyanye na Afurika. Ishyirwaho rye rero riragaragaza ko Loni ishaka gushyira ku buyobozi bwa MONUSCO umuntu ufite ubunararibonye, mu gihe mu by'ukuri ubu butumwa bukomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano, ndetse hanatekerezwa ku buryo bwo kugabanya buhoro buhoro ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko bivugwa ko ibihugu bifite ingabo muri buriya butumwa harimo nka Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo yo tayari yamaze kwidekarara ko igomba gucyura ingabo zayo. Ni mu gihe kandi azawatangiye inshingano James Swan byitezwe ko azakorana bya hafi na guverinoma ya Kongo, ibihugu byo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu gushaka kugarura ituze no kurinda abasivile mu ntara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu zayogojwe n'intambara. Ishyirwaho rye rije mu gihe gikomeye kuri MONUSCO, aho hakomeje ibiganiro ku hazaza h'ubutumwa ndetse n'aho ingabo zabwo, dore ko ibihugu nka Afurika y'Epfo biteganya gucyura ingabo bifitemo. Ahangaha rero nicyo twavuga. Hanyuma mu by'ukuri u Rwanda ruravuga rumwe n'abarimo ububirigi. Ni ukuvuga ngo nibwo bwa mbere kuva uyu mwaka kuva ndetse umwaka wa 2025 watangira, reka mba ari wo mvuga, nibwo bwa mbere nakumva u Rwanda rusa n'uruvuga rumwe n'igihugu cy'ububirigi, bitakibanye bitagicana uwaka bijyanye n'ikibazo n'ubundi cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho ububirigi bufatanya na Kinshasa muri propagande zitandukanye. Ububirigi nibwo bufasha Kinshasa kumvikanisha ko u Rwanda rwayogoje cyangwa se ariko ruteza ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo ku ruhando mpuzamahanga, by'umwihariko mu miryango y'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Ubwo rero itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari ICG byagaragaje impungenge zikomeye ku kuba agahenge ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gakomeje kwicwa. ICG ubundi igizwe n'ibihugu birimo Ububirigi, Denmark, umuryango w'ubumwe bw'u Burayi, Ubufaransa, Ubudage, Ubuholandi, Ubusuwisi, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Sweden. Iyi Sweden rero niyo inayoboye iyi ICG. Iri tsinda mu itangazo ryasohoye ku munsi wo kwa kane ryavuze ko rifite impungenge zikomeye zatewe nuko hakomeje kubaho ubwiyongere bugaragara bw'ibikorwa binyuranyije n'agahenge k'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'agahenge ririya tsinda rivuga ko kari karashimangiwe n'isinywa ry'amasezerano ya Washington DC yashyizweho umukono ku ya 4 Ukuboza 2025, ndetse n'amasezerano yo gutanga agahenge yashyiriweho umukono i Doha hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 AFC barwana ku ya 19 Nyakanga 2025. Ibihugu bigize ririya tsinda rya ICG rero itsinda byavuze ko ibikorwa bikomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burimo n'ikoreshwa rya drone mu mirwano bishobora gushyira mu kaga gakomeye abaturage b'abasivile. Byunzemo biti impande zose zibifitemo uruhare zirasabwa kwiyemeza byihutirwa kandi mu buryo budasubirwaho guhagarika imirwano no gusubira mu biganiro. Ububirigi n'ibihugu bihuriye nabwo muri ririya tsinda byashimangiye ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora gukemura iyi ntambara. ICG kandi yasabye impande zose gushyira mu bikorwa byuzuye inshingano n'ibyo ziyemeje mu masezerano na Washington no mu biganiro bya Doha, ndetse no kubahiriza imyanzuro y'inama y'umutekano ya Loni ijyanye n'iki kibazo, harimo imyanzuro nimero 2773 n'ibihumbi 2808, ndetse no kubaha byuzuye ubusugire
bw'ubusugire bw'ibihugu. Mu byo yasabye kandi harimo guhagarika imvugo zishishikariza urwango, ivangura cyangwa ihohoterwa cyane cyane iryibasira abavuga ikinyarwanda ndetse n'andi matsinda y'abaturage, ndetse no guhagarika ibindi bikorwa bishobora gushyira mu kaga gakomeye abaturage ndetse no gusenya ubumwe bw'imibereho y'abaturage. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje abivugaho avuga ku itangazo ryari ryatsinda, yarishimye rwose kuba ngo nta ruhande na rumwe ribogamiyeho. Nibyo yashimye cyane agira ati itangazo rigaragaza impungenge ku gahenge k'intambara gakomeje kwicwa, by'umwihariko rikibanda ku ihohoterwa ndetse no kwikoreshwa rya drone mu bitero byibasira abaturage. Rirasaba impande zose gushyira mu bikorwa inshingano n'imihigo byiyemeje mu masezerano ya Washington y'ibiganiro bya Doha bigomba gutangira mu ishyirwa mu bikorwa ryuzuye rya CONOPS. Nduhungirehe kandi yashimye ICG kuba itangazo ryayo rihamagarira ko haba ibiganiro hagati y'abanyekongo ubwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigamije kunganira inzira y'ibiganiro bya Washington na Doha, ndetse no kuba ryamagana amagambo n'ibikorwa bishishikariza urwango byibasira abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru wa Dipolomasi y'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko ibyavuzwe na ICG ari ingamba zishyize mu gaciro u Rwanda rumaze amezi menshi rusaba ko zashyirwa mu bikorwa. Kinshasa kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rurakinga babiri hagati ya Felix Antoine Kisekedi ndetse n'uwitwa Bahati Lukwebo. Uyu rero Senateri Bahati Lukwebo ari mu mazi abira, ni nyuma y'uko aka kanya ari gushinjwa kubahuka umukuru w'igihugu Perezida Felix Antoine Kisekedi. Ni Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze icyifuzo cyo gutakariza icyizere Vice Perezida wa kabiri wayo Modeste Bahati Lukwebo, ni nyuma yo kwerura ko adashyigikiye gahunda ya Perezida Kisekedi yo guhindura itegeko nshinga imaze iminsi mu by'ukuri ari kugerageza. Rero iki cyifuzo cyo gutakariza icyizere Lukwebo cyatangajwe na mugenzi we witwa Dani Kabongo Bondanya. Uyu Dani Kabongo Bondanya rero ni umusenateri ni mbere y'iminsi 9 gusa ngo inteko nshinga amategeko itangira imirimo yayo ya Werurwe 2026. Kabongo yashinje Lukwebo kubahuka Perezida Kisekedi Chilombo watangije akanaba umuyobozi w'icyubahiro w'ihuriro rya Politike Union Sacrée pour la Nation. Senateri Modeste Bahati Lukwebo mu kiganiro aherutse guha itangazamakuru yavuze ko adashyigikiye icyifuzo cya Perezida Kisekedi cyo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo azemererwe kuyobora iki gihugu muri manda zirenze 2. Muri icyo kiganiro yatanze kwa gatatu tariki 4 Werurwe yavuze ko ikibazo Kongo ifite ngo si amategeko make ahubwo n'abantu batashyira mu bikorwa. Ashimangira ko impaka zikomeje kuvuka ku guhindura itegeko nshinga zitarizo. Yunzemo ko aho kujya impaka kuri iyo ngingo hakwibandwa ku bibazo by'abanyekongo akaba ari byo bikemurwa. Senateri Kabongo rero avuga ko bitewe ngo n'inshingano Bahati Lukwebo afite muri biriya biro muri biro ya Sena no muri presidence ya no mu ihuriro Union Sacrée ngo yakagombye kubanza kugisha inama Perezida Kisekedi imbere yo gutangaza amagambo nk'aya yavuze ku mugaragaro izuba riva. Ubwo rero aka kanya hari gusabwa ko mu by'ukuri uyu Bahati Lukwebo yakwamburwa ubushobozi afite n'ubuhangange muri iri shyaka, kubera ko ngibyo yavuze no kubahuka Perezida Felix Antoine Kisekedi Chilombo. Ni Perezida Kisekedi kandi unengwa n'abatari bake ku miyoborere ye bijyanye na ruswa ashinjwa, bijyanye no kwikubira imitungo ashinjwa, bijyanye no kubashyiza imbere intambara kandi ishyira mu by'ukuri mu kaga gakomeye abaturage bo mu gihugu cye. Ni LE6 wabaye umusenateri w'Ububiligi yanenze uburyo leta
zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo kandi yagakwiye kubifatira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ya kabiri Werurwe nibwo leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano RDF n'abayobozi bane ibashinja ubufatanye n'umutwe wa M23, ibintu Rwanda rwamaganye kuva kera gira ngo nabyo twahoze tubigarukaho. Ni ibihano byo mu rwego rw'ubukungu aho ababifatiwe baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo iri muri leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya mu maboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo mu mahanga OFAC cyangwa se Office of Foreign Assets Control. Abafatiwe ibihano rero barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mbaraga umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, harimo n'umuyobozi w'umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda Brigadier General Gashugi Stanislas, n'umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo z'u Rwanda Major General Ruki Karusisi, ndetse na RDF nk'urwego. Mu butumwa burebure yanyujije ku rubuga rwa X yose Twitter ku ya 3 Werurwe, wabaye senateri mu Bubiligi mu mwaka w'1995 kugeza mu mwaka wa 2011, yavuze ko mu by'ukuri Kongo ariyo nyirabayazana yo gushoza intambara binyuze mu gutoteza abatutsi b'abanyekongo. Yongeyeho ko Amerika itagakwiye kuba yarafatiye u Rwanda ibihano, ati ni Kongo yagakwiye gufatirwa ibihano ntabwo ari u Rwanda. Yakomeje avuga ko nubwo hakizwe umukono ku masezerano atandukanye harimo n'icyemezo cy'ibihumbi 1773 cy'akanama k'umutekano ka Loni, Kongo yanze kwitandukanya n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yongeyeho ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukikira kandi igatera inkunga imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ikwirakwiza iterabwoba mu baturage. Yaravuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inakoresha abacanshuro b'abanyamahanga mu bikorwa byo kwica abaturage bayo bwite, aho yagaragaje uburyo ibisasu bigabwa ku basivile mu bice bya Minembwe bimaze amezi menshi bikorwa nta nkomye. Ati uko bigaragara intego no kugaba ibitero ku Rwanda, Perezida Kisekedi yamunzwe na ruswa nyinshi ndetse n'uburyo igihugu ayoboye ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaje ku mwanya w'163 mu bihugu 182 ku rutonde rw'arukamwaka rugaragaza uko ibihugu bihagaze ku bijyanye na ruswa muri rusange. Akomeza agira ati akomeje gutuma abaturage be baguma mu bukene bukabije, nyamara igihugu gifite umutungo kamere mwinshi, ahugijwe no gushaka gutsinda intambara na M23 nubwo igisirikare cye kitagaragaza ubushobozi bwo kuyitsinda. Uyu munsi ari kwifashisha indege zitagira abapilote zirimo gukoreshwa n'abacanshuro kugira ngo abe mu by'ukuri yagaba ibitero bidatoranyije ku basivile. Aha niho ahera asaba leta zunze ubumwe za Amerika kuba maso ku cyemezo yafatiye ingabo z'u Rwanda n'abasirikare bane bakuru mu ngabo za RDF. Ati Amerika kanguka bamaso. LE6 yabaye senateri mu Bubiligi kuva mu mwaka w'1995 kugeza muri 2011, aba n'umunyamabanga mukuru w'umuryango MSF cyangwa se Médecins Sans Frontières w'abaganga batagira umupaka, akaba atanga ubusesenguzi ku binyamakuru nka Figaro, CNews ndetse na Kosel. Uyu rero ni LE6 utavuga rumwe na Kisekedi ku ngingo yo gushoza cyangwa se gukomeza intambara, utavuga rumwe na Kisekedi ku bijyanye n'uburyo ayobora iki gihugu cye, ariko kandi utanavuga rumwe na leta zunze ubumwe za Amerika ku myanzuro zafatiye igisirikare cy'u Rwanda RDF n'abayobozi bacyo bakuru bagera kuri 4. Mu rwego rwo kugarura ubutabera mu turere twari twaratewe n'ingaruka z'intambara, Delion Kimbulungu, perezida wa komisiyo ishinzwe gusubukura ubutabera mu rwego rwa AFC 23, yatangaje ko hagiye gushyirwa mu bikorwa gusubukura ubutabera mu rwego rwa AFC 23. Atangaza ko rwose hagiye gusubukurwa cyangwa se hagiye gushyirwa mu bikorwa gahunda yihariye igamije kugarura ubutabera bushingiye ku kuri no kurengera uburinganire cyangwa se uburenganzira
bw'abaturage. Mu myaka yashize uturere twinshi twagize intambara zishingiye ku makimbirane y'ubutaka, imiyoborere ndetse n'inyungu z'amoko atandukanye. Ibi rero byateje ibura ry'ubutabera, gusenyuka kw'inzego z'amategeko ndetse n'akajagari mu mibereho y'abaturage. Rero abaturage benshi bahuye n'ihungabana, kubura ubutabera mu manza z'ibyaha ndetse n'ingaruka z'ubukene bwiyongereye kubera intambara. AFC M23 ivuga ko iyi gahunda nshya izibanda ku turere twabonye amahoro nyuma y'intambara, aho hagiye gushyirwaho inzego z'ubutabera zikora ku buryo bwihuse kandi bwizewe kugira ngo haboneke amahoro arambye no kugarura icyizere mu baturage. Delio Kimburungu yavuze ko iyi gahunda igamije icyambere guca impaka n'ubusumbane mu butabera, gahunda izafasha mu kugarura uburinganire mu manza ndetse no gukumira ikene wabo mu gucira imanza. Icya kabiri, kongera icyizere mu baturage, guha abaturage amahirwe yo kubona ubutabera bwihuse bwizewe kandi budahubukirwa. Icya gatatu, no gukora neza mu nzego zose, aho abashinzwe ubutabera bazakorana n'inzego zose, haba mu manza zicirwaho ubucamanza ndetse n'iperereza ku byaha byakozwe mu gihe cy'intambara. Ubutabera nk'uko bufatwa na AFC M23 ngo buzaba ubutabera bw'ukuri buzagarura imanza zitabera. Gahunda izibanda ku buryo butatu, burimo gahunda y'iperereza n'imanza izafasha kumenya no gucira imanza ibyaha byakozwe mu gihe cy'intambara, harimo ibyaha by'intambara, ibyaha ku burenganzira bwa muntu n'ibyaha by'akarengane. Kubaka ubushobozi bw'abacamanza n'abashinzwe iperereza, hazatangwa amahugurwa yihariye, hongerwa imbaraga mu gucunga neza amadosiye no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imanza. Guhuza n'abaturage rero nabyo bizibandwa, kuko hazashyirwaho gahunda yo gusobanurira abaturage ibikorwa by'ubutabera, gutanga ubujyanama ku burenganzira bwabo ndetse no gukurikirana ibirego byabo mu buryo bwihuse. AFC M23 ivuga ko intego y'iyi gahunda atari ugusubukura ubutabera gusa, ahubwo no guha abaturage icyizere cy'uko ubutabera buzahora bubahesha agaciro. Hazashyirwaho kandi uburyo bwo gukurikirana ibikorwa bya buri gihe, gutanga raporo ku buryo ibikorwa by'ubutabera byasubukuriwe mu turere twabohojwe, kandi hongerwe ingamba zo gukumira amakimbirane mu gihe kizaza. Ibikorwa byo gusubukura ubutabera kandi byagiye bitwara igihe kirekire kubera ibibazo by'umutekano, imiyoborere idahwitse n'imbogamizi z'amategeko. Gahunda nshya ya AFC M23 rero igaragaza umuhate mu guha abaturage amahirwe yo kubona ubutabera buhamye, butabogamye kandi bwihuse, hagamijwe kugarura amahoro arambye no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ubwo rero reka noneho twinjire ku makuru ari kuvugwa cyane ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, aho imirwano ikomeje guca ibintu hagati y'impande zihanganye muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko. Duhere muri teritwari ya Uvira. Reka duhere Uvira, ariko kandi mbanze mbabwire nanone uko situation imeze mu bice by'Imurenge, mu bice bituwe cyane n'abanyamulenge. Amakuru aturukayo arakomeye cyane kandi arihutirwa. Koalisiyo yacitsemo igikuba nyuma y'urupfu rwa Colonel TP mu buyiciwe hariya mu Mikenke. N'urupfu rero rwongeye gukaza umwuka w'intambara mu misozi ya hariya Imurenge n'amagingaya. Haracyavugwa mu by'ukuri umwiryane hagati y'impande zihanganye. Abaturage imitima irahagaze, amarira yabaye amariba ku ruhande rwa koalisiyo nyuma yo gupfusha uyu Colonel TP. Bivugwa ko yapfanye n'abagera kuri 71. Amakuru avuga ko rwose yaguye ku mirongo y'urugamba hariya mu Mikenke. Bikanavugwa ko koalisiyo yamaze kubona ko nta kindi gishoboka gukora hano muri Sud Kivu uretse kwiyambaza indege zitagera abapilote zizwi nka drone, zinasanzwe zishegesha ibirindiro bya twirwanaho na M23 hariya muri iriya misozi, ariko nanone bikagira ingaruka ku baturage b'abasivile by'umwihariko abanyamurenge batuye muri biriya bice. Ni operations ziri gukorwa hasi ku butaka zirimo igisirikare cya Angola. Bimaze iminsi binavugwa ko hari umwe mu basirikare bakomeye ba Angola bamaze iminsi bishuye hariya mu Mikenke. Bikavugwa neza ko rero yishwe akicanwa n'abandi 11 bari bamuherekeje, bagiye gukorera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi abaturage ba hariya. Byateye ubwoba rero abatuye ryo twohereje drone dukusanyiriza amakuru yuko ibitero byifashe, dore ko Wazareno na FDNB bakomeje kwiyambambaranyiriza kugaba ibitero kuri MRDP twirwaneho ndetse na M23. Hanyuma nyuma yuko kandi ahitwa ku Ndondo
Ahanga twari tumaze iminsi tubabwiye ko koalisiyo bamaze iminsi bazamutse bava Uvira berekeza ku Ndondo bagamije kugaba ibitero muri access zitandukanye n'imisozi yunamiye iyi Ndondo, ariko kandi aha ni muri teritwari ya Uvira. Ku munsi w'ejo bundi hari havuzwe igitero cyari kiyobowe nitwa ngo ni Omari, ngo cyasubijwe nyuma na twirwareho ni mu mirwano ikaze hano, ariko kandi magingaya bikaba bivugwa neza ko umwiryane nanone ukomeje kuba wose, aho habayeho ugukozanyo hagati ya FDNB ndetse na Wazalendo bapfa mu by'ukuri ukutumvikana, ndetse ngo kikaba ari na kimwe mu byatumye mu by'ukuri iki gitero cyari kiyobowe na Omari gisubizwa inyuma na twirwaneho mu mirwano yari ikaze hariya ku Ndondo ya Bijombo. Ni myemerere mite ninjira mbabwira ko magingaya M23 yongeye guhanganira bikomeye na FRDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi mu bice bya Kabunambo. Aha noneho ni muri teritwari ya Uvira, ndahita nkubita nerekeze Mwenga naho mbabwire uko situation imeze. Ubwo turatubanje ku kibuga cy'imirwano nyirizina tubanze twinjireyo. Birakomeye rero, amakuru aturuka mu gace ka Kimuka kari muri groupement ya Kabunambo muri teritwari ya Uvira ni muri Sud Kivu, aravuga ko kuri wa kane tariki 5 Werurwe ngo habaye imirwano ikomeye. Aha ngo habaye imirwano ikomeye yahangarishije umutwe wa M23 AFC ndetse n'ingabo za leta Congo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, irimo FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Amakuru aturuka ku baturage bahatuye avuga ko imirwano imaze iminsi ine ibera muri ako gace, aho yagiye ibera mu bice bitandukanye bya Kabunambo. Bivuga ko impande zombi zikoresha intwaro ziremereye zirimo imbunda za rutura ndetse n'ibisasu bikomeye, ibintu byateje ubwoba n'impungenge nyinshi mu baturage batuye hariya. Abaturage batuye mu mihana ya hano za Ndunda ndetse na Kimuka batangaje ko urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje byumvikanye mu gitondo cya kare, bigatuma benshi batangira guhunga ingo zabo mu buryo bwihuse berekeza mu bice bifite umutekano ugereranyije. Bamwe mu bahungiye mu bindi bice bya Uvira, mu gihe abandi ngo bivugwa ko ngo bagiye gushaka ubuhungiro mu misozi iri hafi aho. Umwe mu baturage wavuganye n'imboni yacu yagize ati, twumvise urusaku rw'imbunda n'ibisasu bikomeye mu gitondo cya kare, abantu benshi bahise batangira guhunga kuko nta waruzaho imirwano iri bugere cyangwa igihe iri bumare. Ni teritwari ya Uvira kandi kimwe n'ibindi bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo imaze igihe kirekire irangwamo n'ibibazo by'umutekano muke biterwa n'imitwe myinshi yitwaje intwari hakorera cyane ikorera muri ako karere. Iyi mitwe rero irimo y'Abanyekongo ndetse n'ifite inkomoko mu bihugu bituranye na Kongo. Ubwo n'umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Umutwe ukomeje kugaragara amashyamba yo muri Burasirazuba bwa Kongo kuva mu by'ukuri nyuma iyo jenoside. Nyuma rero uyu mutwe ukaba ukomeje guhabwa uburyamo bushyushye na guverinoma ya Kinshasa. Ubwo rero ahangaha Uvira ubwoba ni bwose, koalisiyo yose iri Uvira, FARDC, Wazalendo, FDNB, abacanshuro b'Abanyamerika, Abanyaburayi bose bari hariya, Abanyakolombia bose bari hariya, Abanyarigeria. Angola nayo yamaze kujoininga, hamaze mu by'ukuri kuba hagaragara igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya Uvira. Bivugwa neza ko rero koalisiyo yari iri kugenzura umutekano wa hariya, ariko kandi ngo ni umutekano ugerwa ku mashyi kubera ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'undi n'Abazalendo ntibyigeze bihagarara muri ziriya axe. Waterera akajisho ku makuru n'ubundi ari kuvugwa muri Uvira ugasanga M23 abaturage barayitabaza bavuga bati nimugire vuba mudutabare kuko ntabwo twashobora kubaho mudahari. Ibimwe mu bituma M23 rero ishobora kuba iri gutyaza abahungu bakongera kwa advancinga ku mujyi wa Uvira, dore ko rwose namwe mu basenateri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gutangaza ko M23 ikiri imisozi itandukanye yunamiye umujyi wa Uvira hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko byatangajwe n'itwa Jimmy Rich, ni perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Amerika. Icyo gihe nakomozaga n'ubundi ku bihano Amerika yafatiye u Rwanda kubera ikibazo cy'intambara muri Burasirazuba bwa Kongo. Anavuga ko rwose ubuyobozi bwa Trump hamwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Marco Rubio ngo bwahinduye uburyo Amerika yitwaraga cyangwa se yitwaramo muri ako karere, iva ku kuyobora bucece ijya ku gufata ibyemezo ndetse ngo ibyemezo bifatika. Akomoza kuri ibihano rero byafatiwe u Rwanda, byafatiwe ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force n'abayobozi bane bakuru bazo kugira ngo amasezerano ya Washington yubahirizwe.
Jimmy Rich rero niho yakomoje cyangwa se niho yashingiye avuga ko mu by'ukuri ngo utazubahiriza ayo masezerano azahura n'ibibazo bikomeye, agahura n'ibihano bikakaye kurushaho. Aboneraho rero gusaba u Rwanda na M23 ngo guhagarika ibikorwa bya gisirikare no kuva mu duce dukikije umujyi wa Uvira. Yanabwiye leta ya Kongo na Force Armée leta ya Kongo ndetse na Force Armée de la République démocratique du Congo FARDC ko badakwiye gukomeza gushaka gutsinda ikibazo mu buryo bwa gisirikare gusa, ahubwo ko bagomba mu by'ukuri kubahiriza agahenge k'intambara ndetse no gukorana n'abafatanya ibikorwa mpuzamahanga nkuko bigomba kuba bimeze. Ni M23 rero ivuga mu misozi ya Uvira ndetse no mu nzira zerekeza Uvira nk'ahitwa Sange, ivuga ko M23 iriyo kandi ifiteyo mu by'ukuri ngo ibyitso n'umujyi wa Uvira akavuga ko ngo ifiteyo intasi, ariko kandi muri axe za Kamanyola hano muri Prede Rusizi ukavuga ko M23 iriyo kandi iri kwisuganyiriza kongera kugaba ibitero mu bice bitandukanye bya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ahitwa Mwenga rero naho rwambikanye mw'abantu mwe, imirwano yabereye ahitwa Mwenga nayo yari imirwano ikomeye cyane nkuko amakuru yatugeraho abishimangira. Biravugwa neza ko izi axe za Mwenga zongeye kumvikana biturika by'amasasu, imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje ku munsi kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ya tariki 5. Imirwano yavuzwe cyane cyane muri axe za hano Marundi hitwa za Katara ndetse na Burinyi. Abakora aturuka mu baturage batuye muri iyi Mwenga cyane cyane ndetse n'andi masoko yizewe y'umutekano aravuga ko imirwano yabereye mu mihana ya Katara, imirwano ibera hitwa Marundi, ibera n'ahitwa Burinyi, aho ingabo za M23 zahanganiye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Iryo huriro rero rikaba rigizwe n'ingabo za Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwari irimo FDLR na Wazalendo isanzwe ikorana na FARDC mu guhangana n'umutwe wa AFC M23. Ubwo rero abaturage muri utwo duce batangaje ko urusaku rw'amasasu y'imbunda nini n'intoya rwatangiye kumvikana mu rukerera ahagana amasaha 11 z'igitondo ku munsi w'ejo, aho bamwe mu batuye muri kariya gace bavuga ko abarwanyi ba M23 bari batangaje ko bagabweho igitero n'izo ngabo zifatanyije, bigatuma nabo basubiza barwana mu rwego rwo kwirwanaho. Hanyuma rero ubu umwe mu baturage batuye hano akavuga ati rwose amasasu yabyutse yumvikana aturutse ku mpande zitandukanye, ati ni ibintu byateje ubwoba bukomeye cyane rwose mu baturage benshi, byanatumye bamwe bahitamo guhunga berekeza mu bice bibonekamo amahoro cyangwa se ibice bitekanye. Hanyuma ariko ni imirwano yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo, aho bamwe berekeje mu bice byo mu hagati muri Mwenga, abandi bakagerageza kwerekeza mu bindi bice byo muri Sud Kivu. Abayobozi b'imiryango itanga ubufasha bw'ubutabazi bagaragaje impungenge ko iyo mirwano ishobora guteza ikibazo gikomeye cy'ubuhunzi, cyane cyane mu gihe abaturage benshi basanzwe babayeho mu buzima bugoye cyane batewe n'intambara imaze imyaka myinshi muri aka gace. Ni Mwenga ahangaha ntago turamenya ngo wafashe uduce ninde, ntago turamenya ngo abapfuye benshi nabo ku ruhe ruhande, ariko turacyakurikirana mu by'ukuri bijyanye na resulta. Amakuru yacu ari imbere turaza kwibabwiraho 5/5. M23 ubwo turaje mu kanya gato turanirukira ahitwa Ikatanga tubabwira uko situation imeze, ariko mu rwego rwo kugarura ubutabera mu turere twigaruriwe na M23 cyangwa se kugarura ubutabera mu turere twari twaratewe n'ingaruka z'intambara. Delio Kimbolungu ni perezida wa komisiyo ishinzwe gusubukura ubutabera mu rwego rwa Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko hagiye gushyirwa mu bikorwa gahunda yihariye igamije kugarura ubutabera bushingiye kuri kukuri ndetse no kukurengera uburenganzira bw'abaturage. Mu myaka yashize uturere twinshi twagize intambara zishingiye ku makimbirane y'ubutaka, imiyoborere ndetse n'inyungu z'amoko atandukanye. Ibirengo byateje ibura ry'ubutabera, gusenyuka kw'inzego z'amategeko ndetse mu by'ukuri n'akajagari mu mibereho y'abaturage. Abaturage benshi bahuye n'ihungabana, bahuye no kubura ubutabera mu manza z'ibyaha ndetse n'ingaruka z'ubukene bwiyongereye kubera intambara muri biriya bice. M23 ivuga ko iyi gahunda nshya izibanda ku turere twabonye amahoro nyuma y'intambara, aho hagiye gushyirwaho inzego z'ubutabera zikora mu buryo bwihuse kandi bwizewe kugira ngo haboneke amahoro arambye ndetse no kugarura icyizere mu baturage. Delio Kimbolungu yavuze ko iyi gahunda igamije guca impaka n'ubusumbane mu butabera, gahunda izafasha mu kugarura uburinganire
ubwiyunge mu manza no gukumira ikene wabo mu gucira imanza. Icya kabiri kizibandwaho kongera icyizere mu baturage, guha abaturage amahirwe yo kubona ubutabera bwihuse bwizewe kandi budahubukiwe. Hanyuma ikindi Kimburungu yavuze ko iyi gahunda igamije, ubwo ni cya gatatu, no gukomeza neza gukora neza mu nzego zose. Abashinzwe ubutabera ngo bazakorana n'inzego zose, haba mu manza zicirwaho, ubucamanza ndetse n'iperereza ku byaha byakozwe mu gihe cy'intambara. Ubutabera rero nk'uko bufatwa na AFC M23 ngo buzaba ubutabera bw'ukuri buzagarura imanza zitabera. Hanyuma rero kandi gahunda izibanda ku buryo butatu. Ngo gahunda y'iperereza n'imanza izafasha kumenya no gucira imanza ibyaha byakozwe mu gihe cy'intambara, harimo ibyaha by'intambara, ibyaha ku burenganzira bwa muntu n'ibyaha by'akarengane, kubaka ubushobozi bw'abacamanza ndetse n'abashinzwe iperereza. Hazatangwa kandi amahugurwa yihariye, hongerwe imbaraga mu gucunga neza amadosiye ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imanza, guhuza n'abaturage. Hazashyirwaho kandi gahunda yo gusobanurira abaturage ibikorwa by'ubutabera, gutanga ubujyanama ku burenganzira bwabo ndetse no gukurikirana ibirego byabo mu buryo bwihuse. M23 kandi ivuga ko intego y'iyi gahunda atari ugusubukura ubutabera gusa, ahubwo no guha abaturage icyizere cy'uko ubutabera buzahora bubahesha agaciro. Hazashyirwaho uburyo bwo gukurikirana ibikorwa bya buri gihe, gutanga raporo ku buryo ibikorwa by'ubutabera byasubukuriwe mu turere twabohojwe, kandi hongerwe ingamba zo gukumira amakimbirane mu gihe kizaza. Ibikorwa byo gusubukura ubutabera byagiye bitwara igihe kirekire kubera ibibazo by'umutekano, imiyoborere idahwitse n'imbogamizi z'amategeko. Gahunda nshya ya AFC M23 igaragaza umuhate mu guha abaturage amahirwe yo kubona ubutabera buhamye, butabogamye kandi bwihuse, hagamijwe kugarura amahoro arambye no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Hanyuma reka mbabwire ko MONUSCO yahawe umuyobozi mushya. Umunyamerika Swan yagizwe umuyobozi mushya wa MONUSCO bidasubirwaho. Ni Umunyamerika James Swan yagizwe umuyobozi mukuru w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buzwi nka MONUSCO, asimbuye umunyemari Bintou Keita wari umaze igihe ayoboye ubu butumwa. Iyi mpinduka mu buyobozi bwa MONUSCO ije mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano by'umwihariko muri Kivu y'Epfo n'iya Ruguru, ahakomeje kuba ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'imirwano hagati y'ingabo za leta n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Uyu James Swan ni umwe mu badiplomate b'Abanyamerika bafite ubunararibonye mu bibazo bya politike n'umutekano ku mugabane wa Afurika. Mbere yo kugirwa umuyobozi wa MONUSCO, Swan yari amaze igihe akora nk'intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri Somalia, aho yarashinzwe kuyobora ibikorwa by'uyu muryango mu gushyigikira inzego za leta no guteza imbere amahoro muri icyo gihugu kimaze imyaka myinshi gihanganye n'ibibazo by'umutekano. Mbere y'iyo mirimo, Swan yari yarakoze indi myanya ikomeye muri diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabaye ambasaderi wa Amerika muri Kongo hagati ya 2013 na 2016, mu gihe igihugu cyari kihanganye n'ikibazo cya politiki bijyanye n'amatora ndetse n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwacyo. Yanabaye kandi ambasaderi wa Amerika muri Djibouti hagati ya 2008 na 2011, aho yagize uruhare mu gushimangira umubano w'icyo gihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano mu karere k'ihembe rya Afurika. Gutoranywa kwa James Swan kuyobora MONUSCO bije mu gihe ubutumwa bw'uyu muryango muri Kongo buri mu bihe bikomeye by'amateka yabwo. Ni MONUSCO ni mu bumwe mu butumwa bunini kandi bumaze igihe kirekire bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri iki gihugu. Bwashyizweho mu mwaka wa 2010 busimbura ubutumwa bwari buzwi nka MONUC, bwari bwashinzwe mu mwaka w'1999 nyuma y'intambara ya kabiri ya Kongo, imwe mu ntambara zikomeye zabaye ku mugabane wa Afurika. Kugeza ubu MONUSCO ifite ibishingano zitandukanye zirimo gufasha mu kurinda abasivile, gushyigikira ingabo za leta mu kugarura amahoro, gufasha mu guhosha ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro no gutanga umusanzu mu kongera kubaka inzego z'ubutabera ndetse n'umutekano.
icyakora mu myaka ishize MONUSCO yakunze kunengwa n'abaturage bamwe muri Kongo bavuga ko itabashije guhagarika ibitero by'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Aka kanya MONUSCO irasabwa kurinda umutekano w'ibice bitandukanye nka Uvira M23 agiye irekura, ariko kandi bikaba bigaragara neza ko MONUSCO mu by'ukuri mu byo iri gukora byose iri gusa nk'irengagiza izi nshingano, uretse ko Disajon yohereje intumwa muri uriya mujyi mu by'ukuri ngo zirebe uko umutekano wifashe mbere koherezayo ingabo ngo zirinde umutekano muri biriya bice. Hanyuma rero reka mbabwire ko aka kanya bimaze kuba bijya hanze, abatuye ku mupaka cyangwa se abakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi bararirayo kwarika kubera ko Burundi bwakomeje gufunga imipaka kuva mu ntangiriro za Mutarama 2024. Ubu rero rwose abarundi batuye muri komine ya Cibitoke muri no mu ntara ya Bujumbura, ahari mu ntara ya Bujumbura mu Burundi bararayo kwarika nyuma yaho muri Gashyantare 2026 leta y'u Burundi irenze ku isezerano yari yarabahaye ryo gufungura imipaka yabwo n'u Rwanda. Tariki 2 Mutarama umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi ari we Reverien Kuriyo yabwiye abanyamakuru n'abanyamategeko ko imipaka y'igihugu cyabo n'u Rwanda izafungurirwa rimwe n'uwa Gatumba Kavimvira ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gatumba Kavimvira yo warafunguwe ejo bundi, ariko imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi yo iracyafunze kandi Reverien Kuriyo yari yabyijeje abaturage. Uyu rero uherutse gutorerwa manda ya kabiri y'ubunyamabanga mukuru bw'uyu muryango bw'iri shyaka CNDD-FDD. Ahangaha benshi bahise batangira kumutunga intoki bavuga bati kubanza yaratubeshye, ariko kandi nk'uko bivugwa tariki 23 Gashyantare Uburundi bwafunguye umupaka Gatumba uhuza Kongo ni nyuma y'ibiganiro byahuje impande zombi bigamije gusubukura ubuhahirane, ariko uwaruhwa na Gasenyi bihuza n'u Rwanda rwose ikomeza gufungwa. Umurundi utuye mu mudugudu wa Ruhwa zone ya Rukana muri Cibitoke yatangarije ikinyamakuru Jimbere magazine niko ubwo Uburundi bwafungaga umupaka muri Mutarama umwaka 2024 yagize ibihombo bikomeye kuko yacururizaga mu Rwanda. Bigaragara ko rero nk'uko uyu nguyu yatanze ubuhamya bwe tutaza kurondora, n'abandi benshi bagize ingaruka zitandukanye nyuma y'ifungwa ry'iyi mipaka. Abaturage bategereje kwifungurwa amaso agahera mu kirere. Hanyuma tukivuga ku by'imipaka reka mbabwire ko igihugu cy'u Burundi kiratakaje gicitsemo igikuba nyuma y'uko haragaragaye imirambo y'abasore babiri. Ni imirambo yavumbuwe ndetse yavumbuwe ku munsi wa gatatu mu mudugudu wa Ngoma, ni muri zone ya Rubona muri komine Mugina n'intara ya Bujumbura mu burengerazuba bw'u Burundi. Aka gace rero kakaba gaherereye hafi y'umupaka n'u Rwanda, ni hafi no mu karere ka Bweyeye. Amakuru rero yakusanyijwe n'inzego z'ubutegetsi bw'ibanze avuga ko aba bantu bombi bishwe ari imbonerakure. Urubyiruko rwa CNDD-FDD ni ishyaka riri ku butegetsi nk'uko amakuru abivuga, ariko abasore baba ngo baricishijwe inkoni n'impiri bakubiswe cyane cyane ku mutwe. Abayobozi b'inzego z'ibanze rero banakomeje bakomoza ku ruhare bakekwagaho mu bikorwa by'amagendu byambukiranya imipaka mu bicuruzwa byavuzwe bakoreraga magendu, harimo ibinyobwa bikorwa na sosiyete ya Brarudi, nubwo nta yandi makuru yatanzwe. Imiryango yarakaye cyane, abakekwa batungwa intoki nk'uko inkuru dukesha Source Media Burundi ivuga. Ikintu abegereye abishwe basanze giteye impungenge ngo nukuntu imirambo itajyanywe muri moruge. Bikavuga ko abayobozi bategetse imiryango guhita bajya gushyingura. Imiryango ndetse na bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Ngoma bavuga ko rwose bazi abakekwaho kuba baragize uruhare muri icyo bise ubwicanyi. Barasaba rero ko bafatwa kandi hagatangira iperereza kugira ngo hamenyekane uko ubwicanyi bwabaye. Ubwo yasabwaga ibisobanuro muri iki kibazo, umuyobozi wa komine Mugina Anisette Saidi ntigeze yemezwa cyangwa ngo ahakane ayo makuru. Avuga ko rwose ayo makuru aramutse agaragaye ko ari ukuri, iperereza ryatangira gukorwa kugira ngo hamenyekane ababikoze. Hanyuma reka noneho tujye mu byahishuwe, tunakomeza n'andi makuru. Turanagaruka ku burasirazuba bw'igihugu cya Kongo byamaze kumenyekana. Ubwo rero hakana uruhare rw'u Burundi mu mibereho ya FDL ndetse no mu kunoza imigambi yayo. Reka mbahunzi yobera, reka babwire ukuri guhari.
byahishuwe ko leta y'u Burundi yateguye iha imyitozo kandi yobora abagabye igitero cyabishwe cyangwa se murababarira ni igitero cy'abitwaje intwaro cyatwaye ubuzima bw'abasivile 14 mu karere ka Musanze. Ibi byabaye ngira ngo murabyibuka mu Kwakira muri 2019. Abandi benshi rero bakomerekeye muri iki gitero. Ibi bigaragara muri raporo y'ibanga yakozwe n'urwego rw'ubutasi rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Gashyantare 2019, isobanura birambuye ibikorwa by'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya P5 ryashinzwe kugira ngo rikureho ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyi nyandiko ivuga ko iri huriro ryari rigizwe n'imitwe irimo RNC yobowe na Kayumba Nyamwasa wahoze mu ngabo z'u Rwanda, FDU inkingi yayobowe na Victoire Ingabire Umuhoza, CNRD FLN ya Paul Rusesabagina na Rudurunana ya Nshimiyimana Cassien ndetse na FDLR yobowe na Byiringiro Victoire. Icyo gihe leta ya Kongo yemeje ko leta y'u Burundi yatoreje abarwanyi b'iri huriro mu kigo cya gisirikare cyari mu karere ka Bijabo, mu gace ka Bijabo ni muri groupement ya Balala Sud segiteri ya Tanganyika muri territoire ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Mu ijoro rero rya tariki 22 Mutarama 2019 abarwanyi ba FDLR barenga 1500 bavuye muri territoire ya Masisi ni muri no Kivu berekeza mu gace ka Shanje muri Lowa Numbi muri chefferie ya Buhavu kugira ngo bihuze n'abandi bo muri P5 yobowe na Kayumba Nyamwasa. Iyi raporo igaragaza ko iri huriro ryashakaga gushyira ibirindiro mu Burundi maze rigatera u Rwanda rishyigikiwe mu buryo bw'ibikoresho na leta y'u Burundi. Icyo gihe yayoborwaga na Pierre Nkurunziza, ikaba ari nayo ihuza ibikorwa byaryo. Ambasaderi Agricole Ntirampeba icyo gihe wari umujyanama wa Perezida Nkurunziza niwe wari ushinzwe guhuza ibikorwa bya FDLR mu karere. Bigaragara ko yari ashinzwe gufasha imitwe ya P5 gukora kugira ngo bigire ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bwarwo. Mu Kwakira 2019 abagera kuri 67 baturutse mu mitwe yitwaje intwaro ifitanye isano na P5 cyane cyane Rudurunana binjiye mu Rwanda banyuze muri parike y'Ibirunga ahaherera mu murenge wa Kinigi hafi y'urubibi rw'iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko imibare ya leta y'u Rwanda ibigaragaza, abo bagizi ba nabi bisha abaturage 14 bakomeretsa abandi babarirwa mu magana. Inzu z'ubucuruzi inzu zo kubamo n'iz'ubucuruzi byarasahuwe, amaduka arangizwa, ibiribwa birasahurwa. Inzego z'umutekano z'u Rwanda zatangije ibikorwa byo kuhiga abagizi ba nabi, zica bamwe abandi zirabafata. Abafashwe bagejejwe mu rukiko rwa gisirikare i Kigali. Ubushinjacyaha bwabashinje ibyaha birimo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, kugerageza gushoza intambara hagamijwe guhirika ubutegetsi ndetse n'iterabwoba. Noneho reka turebe hamwe noneho iby'ubufatanye bw'u Burundi na FDLR. U Burundi buhakana iyi gahunda cyangwa se ubufasha buha FDLR, ariko nta Burundi nta Kongo nta kwaha nta muntu nyoni ko umunyarwanda avuga, kuko muri iyi nkuru biragaragazwa. Ubufatanye bw'u Burundi na FDLR rumaze igihe kirekire. Raporo zirerekana ko iki gihugu cyahaye icumbi abagize uyu mutwe w'iterabwoba kandi ko bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi byawo bikorerwa muri iki gihugu. Bivuga ko ambasaderi w'u Burundi Kinshasa Agricole Ntirampeba yafashije mu koroshya itumanaho hagati ya Perezida Kisekedi na FDLR, bigatuma habaho ibikorwa bya gisirikare bihuriyeho by'ingabo za Kongo na FDLR yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ingabo z'u Burundi nazo zikaba ziri muri iyo coalition kugira ngo barwanye ihuriro AFC M23. Ku ya 5 Ukuboza 2019 wari umuyobozi wa CNRD FLN Lieutenant General Wilson Irategeka yafashijwe n'abayobozi b'u Burundi kujya kwivuriza i Bujumbura anyuze ahitwa Inyangezi, Ngomo ndetse na Kamanyola ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo za Kongo zikorera muri Kivu y'Amajyepfo zifashije Lieutenant General Irategeka zimutwara kuri moto mu gihe yajyaga kwivuza, zinamurindira umutekano. Mu minsi ishize rero ubwo Perezida Ndayishimiye yabazwaga ku bufatanye bw'u Burundi na FDLR, yabwemeje yifashishije umugani ugira uti umwanzi w'umwanzi wanjye ni inshuti yanjye. Hanyuma rero nubwo Ndayishimiye yigira inzirakarengane mu karere, abamunenga bavuga ko imyitwarire ye n'ubufatanye budahagarara n'imitwe yitwaje intwaro byagize uruhare mu guhungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga bigari.